Birinci tapkır kumda elbette Eseyim'den kürdüm. Bu vakıtta kişilerin yılıp uyda kumut oynaytırgaydılar. Qатын kızlar. Anasından men Eseyim birinci okutusun buldu benim için kumut oyunsa. O vakıtta Epipe, Büyüküderi, Qorabay. Kumutda o vakıtta o günü oynadık ağırlığına anlatırken onu mingine oynayalım maqtan etmeyip men 3 yaştan 4 yaştan başladım. Şunun için etemet kumutda orada en yaştan başlaganda gana güçlü kumutsu ya güçlü kuraysı, güçlü müzikan bulurlar. İkinci okutusun buldu tabiat. Neyse degende men 10 yıl mal küttüm. Avul malım atayım bilen. Yolanda nindeyine tavuşlar işitilmeyi. Türlü tabiat tavuşları, yaprak, kıştırdağlar, şişme, kovak kanları, bir tane kulakta kalıngan. Maşını. Şu vakitte benim kumut bulatırgaydı. Bildegine, bu vakitte men kumutu yar boyunda mallar yağıtkanda kumut bulatırgaydı. Ne aytatırgaydı, Japoniyaga bolgan sakta, nisi kumutda oynarga öğrendigiz? Men aytdim. Avulda tuvarga kerek, ut bulmagan avulda. Hem 10 yıl kütüsü bulara kerek, 40 yıl dayanıştım. Bana şunday yol buldu. Tabiatta olsa uyda kulakka kılar. Dileyin mi, dilemeyin mi? Kim bile hileşe başlar, İngiliz mi, Rus mu? Tura bara öğrenip giten. Vali ni vali hileşen naşır. Şunun şekilli tabiatta olsa inin başta. Onu atlap gitip oturan şu tabiatta olsun yerlap, uylap, ya kış tavuşun, ya kakuk tavuşun, ya mal tavuşun, başkırt izlevinde koyan kilip sıkkan. Bu tabiat tavuşundan. Tabiat tavuşundan hem teriklik tavuşundan kilip sıkkan. Belki vakitte 5-6 yaşlarda kış günü hukukla turgayını. Avulga bürüler tüşe turgaydılar. Bizim et sırlantıgan et bürü tüşürün bilip ulay turgun. Bana onun tavuşu men utup alam. Nisik? Bana ol kaçsandır kerek bulat dep uylamayım. Öğrenim. Ya bulmaha kütük kütkende kütüğü yer aldından irten uramdan olu zor uğuz kili onun tavuşunda öğrenip alam. Bolasakta hayalim atta sabarga öğrenip atta sabı birincilikni alıp kreşe turgayным. Endi atayım mene 14 yaştan edi Sverdlovsk обласына салгы заводына айтып бирге, шунда мен ремесленде окуп, салгы заводында эшләргә туры килде 4 ел. Тормышта кереге тидеме бул? Нык тиде. Ни өчен дигәндә, тимернең нинди икәнен белән, нинди яңгыравын, кумыны күмесеннән салгының теленнән эшләйләр. Ул бик кирәк булды. Табигатта тугаз нәрсә кешегә алына бөтәһе файдасы тия. Бөтәһе.
bir sakta garmonsu bolurga tilenim. Kumuzdan soň garmonsu awulda birinci garmon tawuşy işitkes de garmonsu bolurga tilenim. Garmon ýogyny kagazdan garmon işläp awuzlatyn şuway etip oýnay turgan ýa-da. Kurşy malaýnyň garmonuna kirip ya otun basıp ya reçep şunda bir yarım saat oynap sığa turgan eminde. Şundan öğrenip gittim saqqına talyanka. Eýinde salgı zawoduna küskes onda xromkaga öğrendim. Şundan 4 ýyl armiýada akordionda bayanda öğrendim. Armiýadan gaýtgas meňe awulda aýtdy председатель колхоза председатель kursuna okuturgaýy berabez ýa. Meňe ola kızga äzerläp galgan ulum öýlenem. Şoňa täwettem ýok, men okurga gittim muzika boýunça. 6 aýlyk kursuna ufaga kildim okurga. 6 aýlyk kursunda bir ýüzlegen kişi okuýar, şondan 14 gine kişi bitdik. 4 gine kişi muzika boýunça bitdi. Men şoňa училищени bittim, institutni bitip, hazır muzikal училищеде okutup, muzikal şkolada okutup, başlaýdy. Muzikada süýüp bitdi. Kumuz birinci mening muzikalny kural. Kumuz meňe köz berdi, kumuz meňe ömür berdi, kumuz meňe bahyt getirdi diýip aýta turganym. Şondan bir näse 20-30 ýyl ötkes şol sözlerini kirisinse de aýtasy kelýär. Aýtmanym. Awul bolap ýürgende bir kwartirda kurem kumuz elinip tura. Äbiyel raýonda. Äbim etem kumuzyňdy berip turaly bugün konsertda oynap garaýym halykka näse kintilgen, unutulgan уже 20 ýyl ötken. Al oğlum, al. Muna şuraýdyp, şol kumuz bilen Qorabay epipeni sagyp oynadym. Halykka bit okşady kumuz tawuşy. Ilk oynalmagan bolgany köp ýyllar toktalyp turgan kumuz. Şondan men kumuzyny oynana başladym. Nega konsertlarda işler bilen zawodlarga gitdim, zawodda kumuzlar bilen işitdim. Mekteplerde bütün ýugary ýurtlarda kumuz krужогі unutup asyýardım. Zawodda nelerle masterlar bilen tanıştym. Kimler tünür bilen kimler ýaşap alarny kumuz oynarga öğretdim. Kumuz işlerge mening iň güçlü kumuz işler sitdesim Şamil Timirbayev meňe nyk ýardam etdi. 2001-nji ýyl apkomdan telegram bilen meni Moskwaga berdiler. Mustay Kerim'nin ay tutulgan tününü tügen eserin tawuşlandırga. Şundan kumuzda bir näse kasetam Moskvada 81 çykdy. Ol kaseta elakdy Amerikaga. O wagtda birinci simpozium bola kumuz boýunça Amerikada Iowa degen şäherde. Watmylar şonukdan meni Amerika bek ýakşy biler. Kumuzyň nyk üsüşi Astriya, Germaniya illerinde Maul Trommel diýip atalal. Şondan 300 ýyl unutulup turgan. 1984-nji ýylga Amerikada Iowa şäherinde birinci kumuz boýunça simpozium bola. 12 ýyldan keldiler. Mana şundan başlanyp gitýär kumuz. Başkırstanda ol yok degende de ekirnep ezep oynap durdular. Kim bolsa da kurşy işläp ketdik talmany. Bigrak da bizim awulda. İlim hudar kiyen telefuzdan qayta awulymdyň kızlary kiyen telefuzdan qayta awulymdyň kızlary ilim hudar
Каршылык булды да булмады да дип әйтергә була ул. Башта миңа нык ярдәм итте Совет министров Кумудны тергезергә. Шуннан Кумудны башта мин Кумудны үзем эшләдем, өйдә эшләдем яны бик күп. Көненә 20 эшләй торган идем. Бармакларын тишеп бетерә торган идем. Шуннан гына завод белән танышкас, әйткәс, завод сыгарды. 81 елны Кумуд буенча беренче Башкортстанда конкурс үтте. Авангард варисында дип әйтәйек. Шунда мин беренче лауреат булдым. Анан бер атна көн үткән, булар өйгә килгән, Роберт. Кумуд буенча берәр методика күп нәрсә язырга, синнән башка бер кеше дә булай уйнаган кеше юк бит. Тигәс, мин тотындым эшкә инде. Кумуд буенча китап. Башкорт татар көйләреннән где-то бер 270 көй әзерләгәнем. Башта мин культурага, мин культурада 10 ел ятты. Шуннан народное образование бирдем, 6 ел ятты. 16 елдан мына ошо китап өстүлдә 100 көй бөтә дөнья милләт халык көйләре киргән кемнәр уйнаган Кумудда. 3000 бик нык таралды. Китап сыккас нык үсеш китте. Профессор Сузекей Валентина Юрьевна әйтә, Кумуд китабын Япониядән алырга туры килде дип. Китапта библиотекаларга да таралды. Вис алып бетергәннәр инде. Юк, библиотекада юк, ниндә юк. Каян табарга, нигә барга? Менә шундый хәлгә килеп бетте. Китап белән бергә кассета, менә видео. Шул. Бу китап нык тәэсир калдырды дөньядагы бөтен университетларга, яратучыларга нык таралды, нык көч бирде. Әлеге вакытта икенче үсеше башланды. Кумуд буенча һәм изләү. Нисен дигәндә, Кумудны яңа жанр стиль белән, Кумуд белән уйнап йырлауны керттек без менә бuna шулай итеп. Йыр һәм Кумудда уйнау. Безнең халыкта гына түгел, Якутияда шул ук Тува халыкларында да булган. Менә Илгам Байбулдинов бик яхшы эзләй, Артур Гайсаров, Рәис Низаметдинов, шулай ук искесе эзләй әйтәйек, Мөхәррәм Сәлимов, шулай ук районнарда әле белмәгән эзләүчеләр бик кызыксыналар. Шуны әйтәсе килә, бу китап беренче сыккан. Беренче ниде, язып безнең президентка: "Самый лучший книга, очень хороший, молодец, что выпустил на 3 языках". Менә шул булды приятный. Бу грантка тәкъдим ителгән китап. Бу грантка тәкъдим ителгән, аның азагы бик Аяныслы. Ләкин Ләкин касында буга грант алыр дип уйлыйм. Алла бирһә. Нацияда Кумуд кулланыла. Yer шарында. Агастан да, тимирдән дә, бамбуктан да эшләгәннәр, төрле материалдан да эшләгәннәр. Традиционный халык Кумуды. Илектән үк шул эшләнеп килгән халыксан, уйнаган вакытта не yetişмәгән ерләре килеп сыгала. Узак уйнап торсаң, уже бармак авырта башлай. Нишләтергә соң моны хәзер? Булай да тутып карайың. Булай да. Шуңа мин уйлап табым, моның бит бер өстен ябырга кирәк. Бына мин менә шундый не уйлап табылган. Моңа мине конечно, заводта ярдәм иттеләр нисектергә менә. Нисек? Узак уйнарга, сәгать буена уйнарга, була кул уже авыртмай. Шуннан күп уйнаучылар
Tuva halkları oynagan vakıtta bana şulay oynaylar. Şulay etip. Şulay etip. Mına mında rezonans kala. Tavuş kısayta. Şuna uylap turdım. Tuqtay betem. Mında bet. Что-то придумать керек. Енді қауыш. Хуш кызык. Şuna koyttım da üydегі iki ağaz қалағын alıp бірге yapıştırıp şuna nitip mana şunu ne tavuş rezonans bilen klip sıktım. Mana bu atala kumuz груша deyip bu kumuzu men kullanan izlev vakitinde. Kup küller at temasına başkarım. Korayırga, turat, skажем, atның neyinde elek müzbilki sakta muyinunda kıngırav bula turgani metanını nişik şunu işlerge soňda. Buna kıngıravlı kumuz. Atlap kile kıngırav yangıray. Yersilar ya orkestrda oynaganda ikinci tavuşka küserge turu kile. Şuna halk katına olsun belki bir tavuşkına yalkıta, ikinci tavuşka da küsü var. Kumuzlu kisene kup yürütmeske bir şalda kumuz yürütkese. Buna bu yiti kumuzlu kuşa birge. Vintovay kumuz tibatala. Buram da kerek tavuşka koyam. Nindi tavuş kerek? Bunda yazılgan mene. Şudurov alıp bardım. Van. Öğrenirge kerek bunun nık bilirge kerek buna. Bu mindegine. Bar neyleri menin muzeyde bir nesesin bulunları. Amerika'da var, Avrupa'da var, Japonya'da var. Japonya'da zorguna menin muzey bulması var. Şunda neyde kumuzlardan da menin nile bütün skapirvan. Tokyo'nun özünde menin konsertler buldu. Tokyo'nun özünde menin neyde şulu muzey. Buna kuran oynagan vakitte tuktap burga turu kile. Şunu metem. En yalanı niye oynagan vakitte tuktap burga bu turu kiterge teyiş. Şu an kilip sıkkan edim ne bu kumuz ne yürüp tura. Ne da gili sandılaşlar bulan. Amerika, Angliya, Fransiya, Голландия, Германия, Австрия, Норвегия, Дания, Япония, Монголия и все, слушам, Якутия, Хакасиялар кіре, Алтайлар кіре зеталар. Қойдағына болмайым, әр вақыт әйбәт қаршала тұрған енді. Бүттін мына өзімнің приемны, ойнаған приемны, бүттін милләт халқына көрсетіп ойнап шеттім дүниеға.
bik нык faydası var. Тышканың нык faydası var. Тышның неин дёсны сохранение зубы. Шунаңның тоннозну айту. Не только диафрагма, bütün булган мышцы. Когда кубыз играет, скажем, горловой, все тело человеческое, скажем, в ротовой полости, артикуляционно-акустический аппарат исполнителя действует. И гортань, и губы, зубы, глотка, и кости лицевого скелета. Вот это целая физкультура. И в то же время мозг работает. Дальше куда идти, дальше куда идти. Роберт аға, хикан ешті әлі бүтін түшігізді өз орнында ебет. Әйе, өзімдікі. Ато меніңе келгенлері бар, қай бір кішілер, құмызда мен поставной. Не, а у вас ведь тоже поставной, деп әйткенлері бар. Мен концерт алдында, нелерді сығаралдың едім. Мен құмызда ләне көп ойнамайым, әлбетте, 77 ел ғына. Деген халық күліп ебері. Құмыз, ол бұлай қарағанға ғына ябай, ол бик нық қатмарлы. Аның әлі көп міне, әлі ученыйлар, көп аппарат бар. Мына әйдіп кеттім бет. Мына бір гіна тауыш сағат. Әйтілері бір гіна тауыш сағат деп. А фактически бір гіна тауыш түгіл. Мұнда 2, 3, даже 4 тауыш сағат. Қоян сыққан білмелері. Әлі язырған атаға сатира. Техника нет. Пока не доросли. Понимаешь, в космос летим, а маленького инструмента еще полностью не изучались. Құмыз меңе бик көп неге ярдәм итте. Кайгылы вакытта да, шатлыклы вакытта да күз бирде. Мен үз гомеремдә бер кайсам да менә атайым әйтеп буенса, мына еланны үтерергә кирәк дигән, улым ярамай, ул да бит яшәсе килә, аның файдасы. Шундыктан мен бер кайсам да даже сиркеде үтмәдем. Бернинде мен тавык та суймайм. Бер кайсан мен мидәм юк, алар яшәгән. Миңа 60 яшькә район миңа ат бүләк итте, тай. Мен әйтәм, бер итмәң күпме яшәйсең. Дикмәңдә, менә минем не екмәңдә, маңда уже үз яшәсен. Құмызда өйрәнергә кирәк, әлбәттә. Кемдәдер, ниндидер хобби булырга тиеш. Менә құмыз кесә музыка инструмент дип курал итеп йөртәм. Кирәк вакытта кеше алдында уйный бирәм. Файдасы бар. Тазалык өчен дә, не өчен дә, балалар өчен дә һәр вакыт күңелле. Иң әйбәте кешегә яхшылык итү. Dünya her vakit nasıl bulsun, kişiye üşütmeyinse, yaratamsı bulup, birbirini bilip, nasıl etip yaşamak gerek. İlim zilim zübeyde, ilim zilim zübeyde, kaldar üstte güldar üstte, il boyu tuğveda, kaldar üstte güldar üstte, il boyu tuğveda. Dünyalayın tını sirkin Başkırtıstan ilginem. Dünyalayın tını sirkin Başkırtıstan ilginem. İlim hudarı, ilim kızlar. Diyen tellep hudan kayta ağılımdın kızlar. Diyen tellep hudan kayta ağılımdın kızlar. İlim hudarı, ilim kızlar.